Believing that people irya jambo risohoye ngo wasanga Imana want a man is a man and a woman is a woman, that's ariko yagushyiriye aho ngaho. Ibi byatinye benshi ariko bikozwe n'umugabo umwe ukomeye kandi woroheje mubera cyangwa se mu bazungu. also shouldn't be controversial. Akaba yoroheje mu bazungu kubera ko aturuka muri Aziya. Uyu ni umuhinde wagizwe premier ministre w'Ubwongereza. Bigeza aho batangiye kuvuguruzanya, aho uyu mugabo ufatwa nka perezida w'iki gihugu cy'Ubwongereza yakoze cyangwa se yavuze imbwirwaruhame ikakaye, aho yakoresha amagambo agira ati umugabo ni umugabo n'umugore ni umugore, yavuga ku butinganyi. They can't. A man is a man and a woman is a woman. Amagambo akakaye. Uyu mugabo premier ministre w'Ubwongereza cyangwa se ministre wa mbere w'Ubwongereza yavuze amagambo akakaye, namwe mu magambo tutakwisukira none hanga ngo tuvugeho. Akoresheje imvugo iremereye cyane yatinywe n'abazungu ndetse n'abakomeye cyane. Usibye Imana yonyine nta kabuza nawe nuko biramukoraho. Bigeza aho batangiye kuvuguruzanya, aho uyu mugabo ufatwa nka perezida w'iki gihugu cy'Ubwongereza yakoze cyangwa se yavuze imbwirwaruhame ikakaye, aho yakoresha amagambo agira ati umugabo ni umugabo n'umugore ni umugore, yavuga ku butinganyi. Ni amwe mu magambo yagiye avuga nza kubagarukiraho. Reka tuanze turenge uyu mugabo ninde uyoboye igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se uyoboye ubwami bw'Ubwongereza nka premier ministre. Uyu mugabo w'umuhindu mbese ninde, yaje ate, ayoboye ate? Atubahe ikaze ku mavu n'amavuko y'umugabo Sunak no kunyuramo tukigarukira mu kiganiro nyirizina. Umugabo Sunak yavutse ku ya 12 Gicurasi 1980, avukira mu bitaro bikuru bya Southampton. Avukira mu bitaro bya Southampton muri Hampshire. Avukira ku babyeyi babiri b'Abahindu abakomoka muri Aziya y'Iburasirazuba mu Buhinde. Bakaba bakomoka mu bwoko bw'Abapunjabi cyangwa se Punjabi. Nyina kitwa Yashiv naho papa wakitwa na Usha Sunak, bakari bo babyeyi be. Yize mu ishuri rya Slound muri Ilomesey, nyuma yiga muri kaminuza ya Winchester. Agenda agira igikundiro aza guhinduka umukuru w'icyo kigo cyangwa se umwe mu bayobozi bakuru b'ibirenga b'abanyeshuri, umuhungu mukuru w'ikigo cyangwa se umusore uhagarariye ikigo. Ayo namwe mu ncamake amavu n'amavuko y'uwo mugabo. Because all students will sit. Uyu Sunak ni muntu ki ugiye guhaha muri si ndetse uvuze amagambo isi yatinye, ugiye gushyira ku murongo ubwami bw'Ubwongereza wahamagawe na Charles wa kabiri. Reka twumve mu mpine uyu mugabo ninde. Uyu Rishi Sunak yashakanye n'umunyamidelikazi witwa Akshata Mantri mu mwaka wa 2009 mu bukwe bw'amazi iminsi hafi 2 yose aho bita muri Bangalore. Mantri akora label yerekana imideli ashaka designer, nicyo kigakorera akakibera n'umuyobozi, akaba umuyobozi w'iki kigo gishora imari cyangwa se cyashora imari na papa we mu mwaka wa 2010. N'umukobwa w'umukire w'umuherwe wa gatandatu ukize mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu niwe mugore w'umugabo Rishi Sunak bashakanye 2009. Uyu mugabo Sunak niwe muntu wa mbere Ubwongereza bwakiriye w'Umwaziya cyangwa se muri Aziya ugiye kuyobora igihugu cy'Ubwongereza. Nyuma y'ubutumire bwa Charles wa gatatu w'Ubwongereza, umwami w'Ubwongereza yahise ahamagara umugabo Sunak. Yaramuze ubuhangange, n'umugabo w'intarumikwa, n'umugabo ukomeye, n'umugabo utakekaho ko yashobora kuvanwa mu ijambo nk'iri ngiri. Yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga ryacishije urondogoro abera cyangwa se abazungu. Akaba ari nawe muhinde wa mbere uyoboye igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se uhawe intebe mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka tumwitege. Uyu bamwita Sunak. Iyi nkuru warayumvishe cyangwa n'ubwa mbere ugiye kuyumva? Papa Francis y'urubutungane aho yavuze ati njyewe ndinde wo guhagarika urukundo. Yemeza ko umukobwa ku mukobwa abo bakwiye gusezerana akabahesha umugisha, umusore ku musore abo bakwiye gusezerana akabahesha umugisha.
yemeje ko umutinganyi cyangwa se ubutinganyi bwemewe muri Kiliziya Katolike. Iyi nkuru ntabwo nari kuyivugaho, yari nkishegesha umutima, ariko uyu munsi nyigarutse kubera umugabo umwe bita Rich. Uyu mugabo ni Premier Ministre w'Ubwongereza, aho yatangiye avuga mu mbwirwaruhame ya mbere akigera ku butegetsi. Yavuze abantu bagakoma amashyi bakishima. Naho yavuze ngo umugabo n'umugabo, umugore n'umugore. Nyuma yaho Papa Francis yaramaje kuvuga ngo abo bantu nimubabuze gusezerana. Papa Francis niwe wabyivugiye neza ati, ndinde wo guhagarika urukundo, njyewe nzasezeranya abangana bose, abakobwa ku bakobwa, abagabo ku bagabo. Ni ikintu yavuze kigashegesha isi igahinda umushyitsi. Ni amagambo akomeye. Iki ni cyatumye Imana irimbura Sodomo na Gomora, ubutinganyi, aho abagabo bendaga abandi bagabo, abagore bakenda abandi bagore. Imana yarimbuje umuriro. Mwitegure, isi igeze hahandi Satani yifuzaga kuyigeza. Aya ni amagambo akakaye buri muntu wese agomba kumenya. Isi iri hahandi Satani yifuzaga ko igomba kuba. Nawe tekereza gatoya, nyuma y'iki kiganiro urabona isigana hehe? Njye ndi Paul Nyawe. Nubana nanjye uraza kumenya iby'uyu mugabo utowe ejo bundi cyangwa se ushyizwe ejo bundi mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi byose abona TV. Uyu mugabo Sunaka yageze mu gihugu cy'Ubwongereza aho bita muri Downing. Ishyaka ryari rigezweho rya Conservateur. Yabaye Minisitiri w'Intebe ku itariki ya 25 Ukwakira 2022 nyuma yo kwakira ubutumire bw'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza. Niwe muntu wo muri Aziya wa mbere uyoboye igihugu cy'Ubwongereza. Aya namwe mu mateka yikoze. Reka turebe icyo aje kumarira Ubwongereza nyuma yaho yagiye avugira imbwirwaruhame zitandukanye. Uyu mugabo Sunaka kucyo yavuze kuri uyu munsi, uyu mugabo niwe ugiye guhashegeza isi nyuma y'amagambo akakaye yakoresheje mu mvugo z'uburakari bw'imvamutima, ariko mu Cyongereza cyiza cyane nk'umuhinde wakize, akivuga mu buryo bwiza. Iyi ni imbwirwaruhame yatumye bamwe mu Banyafurika n'abayumvaga ndetse n'abazungu bishima cyane bakoma amashyi wo mu ishyaka rya Conservateur. Iyi ni imbwirwaruhame ikakaye ku isi ndetse n'abandi bantu bose hirya no hino ku isi, ariko kubera ko abanzi b'ibyiza batifuza ko inkuru igera kure, iyi yagumye aho yavugiwe, ariko abantu bacitse urondogoro kuri amwe mu magambo uyu mugabo yakoresheje mu mbwirwaruhame yari ikakaye yavugiye ubwo yari mu ishyaka rye cyangwa se muri Kongere. Ubwo yari mu nama y'abanyamuryango, uyu mugabo yavuze amagambo akomeye isi itazibagirwa cyangwa se bamwe mu mitima ikomeye batazibagirwa. Yagize ati, yashimangiye ko abagore ari abagore kandi abagabo ari abagabo. Yashimangiye ko Abongereza batagomba gutwarwa n'ubuyobe bw'ababigisha ko umuntu ashobora kuba igitsina icyo ari cyo cyose. Ati ibi ntibishoboka. Imana yaremye umugabo akaba umugabo, umugore akaba umugore. Yabishimangiye ku mbwirwaruhame yabwiraga abanyamuryango b'Abakonservateri, ababwira ati nyamara nk'Abongereza ntidukwiye kurangazwa n'abo bose bagenda bavuga ibidakwiriye, bavuga ko umuntu ashobora guhinduka igitsina icyo ari cyo cyose. Uyu mugabo yabishimangiye agira ati, umugabo ni umugabo kandi n'umugore ni umugore. Ibyo nibyo bisanzwe. Muri ijambo ry'imbwirwaruhame uyu mugabo yagejeje ku bantu bari bamukurikiye, niryo jambo rya mbere uyu mugabo yagejeje ku bari bamukurikiye, bari bamuteze yombi. Atangiza ijambo rikakaye aho isi yari irangariye ku bishuko byari bihari, ivuga ko ubutinganyi bugomba guhabwa intebe, ariko we yagize ati umugabo ni umugabo, umugore ni umugore. Niko bisanzwe, ibyo niko biri. Iyi niyo mbwirwaruhame ya mbere uyu mugabo yaravugiye ku karubanda. Iri jambo akirivuga ryashyigikiwe n'Abakonservateri benshi cyangwa se abanyamuryango benshi b'iri shyaka rye abereye umuyobozi. Bose bakomye amashyi banezezwa no kumva iyo mbwirwaruhame y'uwo mugabo. Niryo jambo rya mbere yaravuze, bivuze ko uyu mugabo azanye imbwirwaruhame zikakaye muri rubanda mu bihugu by'ibihangange nk'Ubwongereza. Ibi ngibi abanyaburayi nibabyumva biracura iki? Yavuze ko abatuye muri iki gihugu bakwiye kwita ku myumvire rusange, icyo bita common sense. Ni imyumvire ihuriyeho n'abantu bose ku isi cyangwa se muri rubanda nyamwinshi. Yirinda aba batangiye kuzana inzaduka z'ibitekerezo bimwe na bimwe by'ibitindi.
yagize ati aho gutwarwa n'ibije byose n'amarangamutima y'abantu bishora mu myitwarire y'inzaduka bitwaza ngo uburenganzira bwabo, yababwiye ati bimubivemo muhindukiye icyo bita common sense, ni imyumvire rusange cyangwa abantu duhuriyeho. Yababwiye ati muve mu nzaduka ahubwo muhindukire cyangwa se amatwara rusange ya muntu. Uyu mugabo Rishi kandi Sunak, minisitiri w'Ubwongereza, yanavugiye imbere y'imbaga y'abakomeye y'ishyaka riri ku butegetsi mu Bwongereza. Imbere yabo yagize ati ndemera ishyaka ry'Ubwongereza cyangwa se ry'abakonservateri ko bashyigikira icyo twakwita urukundo. Akavuga ati nshyigikiye ko ishyaka rikunze gushyingiranwa, urukundo ku bantu badahuje ibitsina, icyo bita gukundana. Anashimangira ko abagore bishora mu butinganyi bakigira abagabo bagomba gukumirwa mu bitaro n'amavuriro by'abagore kuko bababangamira. Atababa bahindutse ikindi kintu, ntibaba bakiri abantu, bagomba guhezwa mu bitaro by'abagore kuko bamaje kwanga kwitwa umugore bakitwa abagabo. Reka tureze kureba iherezo ryabo. Mu gihe bamaganye mu bitaro by'abagore bo bazabavurirwa he? Kuko si abagabo si n'abagore, ntibazanakirwa n'abagabo. Nicyo yarashatse kuvuga. Uyu minisitiri w'Ubwongereza yavuze ati abarwayi bagomba kumenya niba ibitaro bivura abagabo cyangwa bivura abagore. Yagize ati ibitaro bigomba gusobanuka niba ari iby'abarwayi b'abagabo cyangwa niba ari iby'abarwayi b'abagore. Ibi nibyo minisitiri yivugiye mu mbwirwaruhame ye ya mbere. Haraza gucura iki? Iri bikaba ari ijambo yashimangiye cyane, yari maze iminsi rivuzwe n'umwe mu bagabo bashinzwe umutekano mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibi bikaba bishumangiwe kandi nyuma y'aho minisitiri w'umutekano Suella Braverman nawe yari yavuze ati aba bagore bigize gabo bagomba gucika mu bitaro by'abagabo. Bivuze ngo bimwe ubuvuzi kuko ntibafite icyo bari cyo. Araza kwivuza indwara z'abagabo gute kandi ari umugore? Ibi yabishumangiye yashize amanga, byavuzwe na minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Ubwongereza bita Suella Braverman. Uyu minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Ubwongereza yagize ati abagore baryamana na bagenzi babo, abiyumva nk'abagabo nta mwanya bafite mu cyumba cy'abagore cyangwa se cy'ahandi hose, kuko bo bameze nk'ibyo nazi, ntago bazi icyo bari cyo mu buzima bwabo. Bahindutse icyo bashaka kuba cyo mu bitekerezo, ariko umubiri wabo hari icyo bategeka kuba cyo. Abo bakumiriwe mu bitaro ibyo ari byo byose, ntibabarizwa mu bagore nta nubwo babarizwa mu bagabo. Ngaya iyi ni intambara itangiye yirwanirirwa n'Imana ubwayo, aho aba bagabo bihanganje n'ibihugu by'ibihangange bitangiye gusubiranamo. Ni igitekerezo kitavugwaho rumwe n'amahanga ndetse n'isi yose. Nyuma y'imbwirwaruhame y'uyu mugabo Rishi, Premier Minisitiri w'Ubwongereza ya mbere yaravuze abari mu ishyaka rye ry'abakonservateri bose bari bishimiye iyi mbwirwaruhame ye. Ariko nyuma yaho gatoya abaturage ndetse na rubanda bacitse ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga bamaganira cyane mvuga akoresheje, bavuga ati ntibishoboka, ibyo uvuze bihabanye uburenganzira bwa muntu. Icyo bita uburenganzira bwa muntu nicyo kigejeje mwene muntu ahari indimuka kwirangira ry'isi. Iki cyatumye Sodoma na Gomora irimbuka. Ariko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, hari n'ibindi bikoresho Imana kibitse itegereje gukoresha. Ni igitsindwa nta nubwo Imana iginanirwa. Ahitangiye gukoresha abakomeye kugira ngo bumve ko umuntu ari umuntu, umugore n'umugore, umugabo n'umugabo, niko Imana yabiremye. Kubemera Imana n'abemera Bibiliya n'abemera ukuri kw'ijambo ryayo, iri jambo bakiryumva bashaka batera haleluya iyo murambararo. Mu gutungurwa cyane, Sunak ahindutse nka Esteri ibivugwa muri Bibiliya kubizera ijambo ry'Imana, akoresheje cyangwa se ashohoza iri jambo ryanditse ngo ahari icyakwimitse ngo ubu mwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe nk'iki. Uyu mugabo agize akamaro, isi izamwibuka, ariko n'isi y'abazima. Ntuzatekereze ko azibukwa n'isi y'abiki gihe. Abiki gihe irari ry'imitima yabo rirabatwaye. Uyu mugabo yavuze imbwirwaruhame ku karubanda ivuga ngo umugabo ni umugabo n'umugore ni umugore. Ababigize abagore kandi ari abagabo, ababigize abagore kandi ari abagabo, n'abagabo bigize abagore kandi ari abagabo, ababigize abagore kandi ari abagabo, ababigize abagore kandi ari abagabo, aba bagore bigize abagabo kandi ari abagore.
ntabwo ariko byari bikwiriye. Umugore ni umugore, umugabo ni umugabo. Uyu mugabo uvuze iri jambo isi yose iramwumva, ndetse bamwe batangiye gukwira urondogoro cyangwa se urondogoro rurabishe ku mbuga nkoranyambaga. Iri jambo avugiye bwa mbere na mbere mu mbwirwaruhame. Njye ndi Paul Nyawe, nubana nanjye uzamenya byinshi by'ubwenge. Ubu nonaha niyo nkuru irimo iravugwa hanze, ndetse yacishije urondogoro benshi, ariko ntiyakwemerwa ko igera kuri benshi, irakumirwa hakiri kare. Premier Ministre w'Ubwongereza yumvikanye mu ijambo ryamagana ubutinganyi. Nimwe mu mbwirwaruhame ya mbere yaravugiye imbere y'imbaga y'abantu, ariko rubanda bacitse urondogoro bibaza ko ibi ni iki. Uyu kwahonyura agateka ka muntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu, ibi byafasha umuntu bikamuhindura nk'inyamaswa, nyuma yaho ashyigikiwe no kuvuga ngo n'uburenganzira bwanjye. Njye wumva ndi Paul Nyawe ugutegura nkana gusesengurira amagambo y'ubwenge cyangwa se ibyagiye bivugwa, ariko bifite naho bihurira ubuzima bwite bwa muntu, icyo Imana yavuzeho umuntu cyanyacyo. Ciao nakagaruka. Njye ndi Paul Nyawe, iyi byose abona TV.